Yes, ngiye kugerageza kubaza ikibazo kijyanye n'umutambo wawe. Bwa mbere warotubwiye ikintu kiri fani wibuka mu gihe cyashize. Ni cye kintu kano kanya ujye umwigiraho ukavuga ati kabisa kino kintu nicyo nari nkeneye kandi nicyo njye mbona. Agira kwihangana. Yego. Agira kwihangana kenshi. Ngewe maybe a little bit. Agira kwihangana kenshi cyane kundusha. Yego. Bimwigiraho ariko nanone nk'umuntu ugira akavuyo agira kunyihanganira kwinshi nanone. Yego. Kandi n'igihe nyine ibisazi byagiye tumuga nkakora nk'akantu nyine katari sawa ariko nyine kubera ko afite kwihangana kwinshi muri we akabica amazi. Yego. So cyane cyo mwigira. Ni nacyo warukingaga ukavuga ati nkeneye umuntu uzajya unyihanganira change. So ugenekereje kano kanya turi muri 2024 turi no gusatira 2025 kubera ko twageze mu kwa gatandatu already imyaka iri kugenda idusiga gakeya. Ni nk'ikihe kintu cy'ikibazo kano kanya usigaye ubona ukumva kiragutunguye mu rubyiruko? Mu rubyiruko? Yego. Okay. Ntabwo mbona urubyiruko rwinshi. Yego. Ariko nyine ugendeye ku byo ujya ubona ari nk'ikihe kintu gishobora kuba like kiye kigutunguka ukavuga ati bino bintu ntabwo byari bisanzwe. Okay, navuga nko ku rubyiruko ruri gukorera muri Amerika. Yego. Ntabwo ari bose ariko harimo abana b'indiscipline cyane. Yego, batubaha. Urabona kera mu rugo hasiga nk'abantu. Yego. Mukamubizi ko mugomba kujya gusubiza abantu maybe mugasubira wenda mu cyumba or something. Yego. Ariko mwasujije abashitsi. Yego. Yes, but abana barimo gukurira ahangaha it's kind of different. Ashobora gusanga abana muri salo bicaye akabira akabari bakigendera akifatira cyangwa remote yes cyangwa kaza akanicuma rwabo Dr. Remote without even saying hi. No muco wasanga ari we muco gusa ariko icyo kintu cyahinduka giturutse nyine ku babyeyi I think. Navuga mu gice kimwe yes ariko ku rundi ruhande nk'abana bari muri za 15 16 yego za 19 hagati biragoye kubumvisha ibintu badashaka. Yego. So ikindi kibazo nakubaza wihangane ndaza kubaza ibibazo byinshi barambwiye ngo ntago njya muri ibibazo sinzi impamvu biragaragara ariko ntago ngi okay biragaragara. ikindi kibazo niye nama ushobora gutanga ku rubyiruko kano kanya advice yariyo yose tutitaye kuri situation yariyo yose ni nk'iye nama ujye utekereza bakeneye kano kanya? Ndavuga batege amatwi. Yego. Batega amatwi ku bantu kuko kera bari bacu umugani ngo irya mukuru riratinda ariko ntago rijya rihera. Yego. So uko twe tugenda dukura hari ikintu ujya ubona uvuga ati akantu mama yarakavuze cyangwa papa yarakavuze. Yego. So icyo maze kubona nuko ibintu ntago ari byose. Yego. Ariko ibintu byinshi abantu bakubwira ngo bizagenda gutya kenshi biraba. Yego. So maybe niba umubyeyi cyane cyane wawe ahubwo icyo kintu nugikora gishobora kuzakugiraho ingaruka. Yego. Gerageza ukireke nubwo bigoranye ntabwo ushaka kuvuga ubikore ko nabo ntago bari 100% perfect but ibintu byinshi batubuza kenshi bigira ingaruka kandi bavuze. Wow. So batega amatwi. Yes, urubyiruko rero mutega amatwi ibyo tuba turi gukora hano no kugira ngo tubashe guhindura ku minota yacu iva ahantu hatari heza igera ahantu hari heza cyangwa iva ahantu hari heza igera ahantu heza cyane nicyo tuba tugamije. Rero urubyiruko mutega amatwi na Bibiliya iravuga ngo mwubahe so na nyoko kugira ngo mubashe kuramira mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe go. Nihe advice nihe advice umuntu ashobora kuba yaraguhaye kera akavuga ati advice yangiriye akamaro mu buzima unavuga uwo muntu ninde? ni iyo nama ni mama wayingiriye. Yego. Ajyaga ambwira ngo ujye utega amatwi abantu kugira inama abantu bose nubwo bari kuvuga amasutwa bizi ko ari amasutwa. Yego. Ntuzamwereke agasuzuguro. Yego. Uzajya utega amatwi nurangiza wigendera ntabwo ari ngombwa kujya kubikora.
just umwubahe. Oh wow. Just umutega amatwi ibyo avuga byose, abone kuri kumwe nawe. Yego. Nurangiza ugende wanzuye niba ubikora cyangwa utabikora. Ariko wateze amatwi first. Yeah. Just be respectful, ukagume just kumwubaha. Yego. Ubona iyo nama igiye gufasha iki muri ubuzima na kano kanya? So navuga ikintu igiye mfasha igituma abantu batijana kuba hamwe nawe. Yego. Hari umubyeyi ushobora kukugira inama atari urungano rwawe, ariko bitewe na reaction ugize kuri iyo nama, yego, bikavuga mbere n'ubwa nyuma umubyeyi yakwisanzuyeho. Yego. Ariko uteze amatwi nubwo utakora ibyo yakubwiye, bimereka ko ufite iyo discipline, umubashye just because ari mukuru. Yego. Rero waba ukeneye umumama ukamubona kubera ko abizi kuri umwana wawe. Yego. Muri introduction yawe numvishemo uvugamo ibintu ariko ntabwo wibanze ku muryango wawe. Watubwiye ku kijyanye n'umuryango wawe, abana muvukana uwa kangahe, ababyeyi. Hari ikibazo ngamije kugira, hari akantu ngamije. Okay. So mfite ababyeyi bombi, na mama barahari. Mfite umusaza wanjye w'umurikira, nkagira murumuna wanjye uriya Mutoni. Yego. Ariwe n'itimanga yanjye. Ntago muzi ariko njya nanirwa kubatandukanya I think. Niwe muto just know that. Ndabizi kuri kureba kino kiganiro Mutoni, nifuza kuzagukoresha ikiganiro impanga yawe, right? Impanga yawe. Yego. Nifuza kuzagukoresha ikiganiro nsabye appointment, murakoze kuba muyimpaye. So tuvuga turi abana batanu, umwana wa kabiri. Yego. Mfite basaza banjye batatu, umwe murikira, abandi ni babiri batoya. Yego. Na Mutoni. Ndabizi ko mama wazareba kino kiganiro. I hope so. Hey mama. Mubwira ijambo ryose ushaka. Na papa wawe. Mama nkumbuye ubushera. Nkumbuye ubushera we. Nkumbuye ubushera n'amandazi. Arabizi nkunda ubushera bwo mama yatetse byataje. Tereje amandazi na voka iruhande. Voka. How do you do that? Uriko wumva ngo how do I know that? Like ni gute mbizi? Okay, ijambo riri kuri papa wawe. Papa wanjye ndamukumbuye. What's G? Yes. Wanjye ni umushuti wanjye. Nawe twamusuhuje cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ndetse na mama wawe. Ari nawe mama wanjye, right? Yes, turi gushaka kumuvinga, turi no kugana ku musozo. Tunagushimira cyane ko waduhaye umwanya ukicara kuri kamera za JephGADTV. Urabona abari inkunga ikomeye, twagakwiye kukwishura kubera ko n'umwanya wawe wakoresheje. Twagakwiye kukwishura like amasaha yose wicaye hano, twagakwiye kukwishura ariko ibyo nyine turabyakira ko turaza kwakira amafaranga yawe. Now it's reversed. I'm going away. Narecheka kureba reaction. Gusa. Naje gusobanukirwa ko igihe umuntu yaguhaye ari ikintu gikomeye cyane, bitewe nuko kano kanya ugize ikibazo, polisi ninge yaza kubibaza kubera ko ninge twari turi kumwe. Yego, icyo bishatse kuvuga, iyo umuntu yaguhaye igihe cye aba yaguhaye ubuzima bwe. Bitwaye umwanya muremure. Yes. Ntabwo abyemeye ariko ibyo bintu nabisomye mu gitabo ejo hazaza. Okay. Nyine nabisomye ejo. Don't do that. Why are you confusing me, man? Guys, ndi gushaka kumuconfusinga kugira ngo Yes. Waturutse mu yindi state itandukanye n'iyi. Nicyo kintu cyakugoye ku experiencing abantu bashyashya? N'ubundi ariko muri state naturutsemo. Yego. Nari nzi abantu benshi. Yego. Ariko nanone ntabwo narindi harize ntabwo
kubonekaga nanone muri society cyane ntabwo nari mfite inshuti nyinshi z'abantu ariko ntabwo nari mfite inshuti I can tell that none naravumwe uri umusitari uri umusitari kuko ubona bagomba kwishura right umusitari we no ahubwo I was more of an introvert. I was. I became an extrovert when I moved here, but I was more of an introvert when I was back home. So. Bari n'abahanga cyane. Nanubwo bya introvert, because bakunda kuba bari bonyine aho baba bari creative cyane. Maybe. I'm an extrovert. But most of people batekereza ko ndi introvert. Basanga Witonda iri mu bantu cyane. No, the introvert, but ngerageza guplayinga nka extrovert. Mvugana n'umuntu akambwira ngo uri bored, like how you told me. You're boring. I did say that, huh? Yeah. You all, well, not right now, but on the phone you were boring. You were boring. Abandi baba bari kumbwira ngo uri romantic je. I can't see that. I know. Oh, ibyo nari ndi kubesha mutaza gutegereza ko niyemera. Ntabwo niyemera ndiyemera cyane, right? Ooh, I love that. That's smooth. That is so good. No, guys, just kidding. No, I really like people who don't kiss. No, barahita babigira serious. Yeah, muze kugira serious. Hari akantu k'abantu biwacu maze kwibona. Iyo abwira ngo iyo ubwiye umuntu ngo don't mind. Ajyita minding. I'll go at that being more attention. Akana kigiye kuri Ndera. Ninde nigeze ukumvana. Okay, uwo muntu namusuhuje, right? Bagusuje we. Nze mutekereza unsanze ko nawe ushobora kumuzi. Ngo yibwiye ngo umuntu ngo don't mind. Ngo niho batangira kubiminding. So mind it. Ubwo ntabwo babiminding ndabizi. I don't know. Yeah, I don't really pay attention like that. So, turukugana ku musozo ni nk'iye experience wakiriye kugera ahantu hashyashya utarumenyeranye nawe. Okay, so ibingibi narabivuze I think kuri YouTube channel yanjye. Yego. And I think we just spoke about it too. Nago nari ndi mu extrovert. Ariko ngeze ahangaha I feel like umugabo wanjye ari mu bantu bamfashije kuba open ku bantu. And kubera hari ukuntu bigufasha ifite umuntu uri imbere yawe nyine wagira ahantu amagambo yagukamana agahita aba backup. Yes. Plan B. No, more of like plan A. Yeah, so nago byigeze biba more challenging ngeze ahangaha. Ko nahasanze abantu nari nsanzwe nzi one. Yego. Two, nari mfite umuntu ujumpinga in aho amagambo yanjye yashize. So nago nigeze nkura na challenge yo kwibura. So nguhaye wenda nk'iminota 2 kugira wamamaze ibyo ukora kubera ko ugitangira wavuze ko ukunda ibintu by'ubugeni no bukorikori sinzi niba nabivuga gutyo. Gerageza gutanga like your business ujye uyikora wenda n'abantu bayimenye batangire kuguhibiraka. So nkora imitako nkuko nabivuze and icyo kinyarwanda cyavuze kugeza ni decoration. Ikinyarwanda ngubuhanzi ni ubugeni n'ubukorikori. Ubwo bukorikori. Ni nka kuvuga ngo ni creation cyangwa ni art. Ubukorikori, that's interesting. Yeah. So nkunda imitako. Yego. And ndanayikora. Yego. Mu makwe, mu maki. I do decorate in weddings too. But taking more serious. But ndekora mu makwe, nkora amatax. Amatax. Oh wow. You bimbwira mbere nari kugushakira ba. Well, you better not this time around uzaza nakwiti. Wow. So dukora amatax, dukora imitako, yego natangiye gufata ama order yo kugira yo gukorera imitako abantu. Yego. Bifuza nk'iyi mitako mfite n'injye yikoreye. So that one? Yeah. Oh wow. And that. Wow. And that in the kitchen. Wow. So anyway. Waretse najya ngushakira umukiriya. Umukiriya nga please do. Yeah. Ariko ukambwira igiciro uraza kumuca nge nkamuca cyane. Ukamuca cyane. Yeah.
Okay. Yeah, I'm a businessman. Right. Okay, Now, for example, niba ari $5, n'urugero, no $5, n'urugero nyine, sibyo? Mvuze make ariko ntuze kubitegereza, like n'urugero. Nje nkamuca like $7. I think, so hari umuntu ukora akazi adafitemo commission. Oh wow. You businessman. Nta muntu ukora akazi katarimo commission. So, nkuko nabivugaga, nkora imitako and ndacyari umwiga, ntabwo nshaka kuba hano ku buryo abantu bagira ariko ibyo ndi kubona hariya kabisa. Good. Thank you. Yeah. Thank you. Ikintu kiri special kuri iyi mitako, ukorera umutako wo ushaka, uri unique, nta handi hantu wawubona. So it's something for you, exactly for you, nta undi muntu wawubona. Hari n'igihe ukora imitako ugasanga muri Rose, muri Walmart, ugasanga hose ari imitako imwe, ugasanga nko mu ngo 3 ugasanga iyo imitako iri the same. Ariko nyine iyo utanze umuntu agakora umutako wawe, ufite something that's unique and it's made exactly for you. Nabikunze cyane. Yeah. Ikindi kintu nkora connect abantu n'aba lawyer, so umuntu afite ibibazo yatugana tukamurangira aba lawyer bamufasha. Can I give you advice about that? Nta buryo nimba connecting aba lawyer wakora business ya bank, abantu turi mu nkondo twaya dutanga amafaranga, uzahemukira undi akayahita yatwara, abaroya bakazajya babikurikirana wahemukiye undi imbere. That's a good idea. That is a really good idea. Abana aranze kubabazanye. Afite gushyira down payment. Yeah, down payment kugira ngo tuze kwisanamo imitima n'ibintu nk'ibyo cya tuzayakoresha dutereta n'abandi. Ntimubizi ukuri. Ntimubizi ukuri uri bubaze umwana w'abandi ngura ruzingana. Uruzinga amafaranga waye. Gusa ariko kubijyanye I was just kidding. Gusa ibijyanye ni business, you can open like a website or Amazon. Byaba ari byiza cyane kandi kubona ufite ibintu kabisa biri so interested. Well, thank you. Yeah, your website uzayikore ubishire kuri Amazon kuri uzajya unanabidelivaringa n'abandi bose bakabigira. Kubera ko bira bintu ndi gushaka gutekereza like uburyo bikorwamo materiel bikorwamo nkayibura mu mutwe. So gushatse kuvuga ko it's Grace's hands magic. Yes, turi kugana ku musozo rero. Ni irihe jambo ushobora kubwira abakunzi bawe bo kuri Grace's Art no kuri JephGAdiTV? Hanyuma mbere ko mbivuga, utaretse mudangize ko bamaze we. I'm sorry. Baramubwiye ngo ngira amagambo menshi ndabihakana. Ariko ntabwo ndi kubibona. Okay, navuze ku mitako, connect n'aba lawyer. Noneho dukora amataxi yego. Ikindi dufite business ya flowers, bouquet. So dukora zira bouquet z'abantu bafite kujya kwemeza ibyana man. Ngiye kwemeza umwana njyana ururabo. Kandi ntufatira rwo muri Walmart. Uzo tukorera muri biza umwana uve yaguye. Hari umukobwa nshaka kuzatereta. Nzagusaba ubufasha. Ibintu ntabwo biza kunsenyera. Oya, that's a good idea. Ntuzayiteta umwana tujyanyirira abagabo bumve. Naza dafite ururabo uzamenye ko adashima. Okay, uransebe uva baradusebeje. Yego. So yeah, that's about it. Wow, najye nkora ubuyimusi. Wabinshimira? Turagushimiye cyane. Ujye ubona nabishobora. Baravuze ngo nta magambo ugira. Yego. I'm saying different, so I think you can do it. Oh, amen. I think you can do this. Yes, turugana ku musozo ni cyo kintu ushobora kubwira abakunzi ba JephGAdiTV ndetse na Grace's Art. Nanjye ndimo ndumufana wawe. Thank you. Ikintu nabwira nyine ni bakomeze badusupport-inge. Yego. I don't know niba warabibonye na mu YouTuber. YouTube channels zo mu bantu muri aba natwe turi hanze y'u Rwanda. Yego. Ntabwo zikurikiranwa cyane n'abantu bari hano. Abantu bari mu Rwanda kurikiranwa ibintu bya right. Yego. So we're saying mwakurikirana ibintu byacu natwe. Amen. Icyo kintu ni ukuri. Mwakurikirana ibintu byacu. I'm serious. Yeah. Like iyo umuntu akora YouTube channel hano muri America ntagagira as much attention. Maybe nuko abantu benshi dukumbuye back home. Maybe turabakumbuye. That's why we're watching things, but
natwe ntibabisupportinge tukabagira utuntu maybe something I don't know. Turi gusoza nshaka kubaza ibibazo bibiri gusa bite dusoza. Ndi jambo ryo muri Bibiliya ryaba rijya rigufasha. I told you not to do this, man. Okay, ijambo rimwe muri Bibiliya. Ijambo numva zaho cyanditse ntabwo mazi rwose. I told you for this. Ndi bijyanye kundi Imana ndabimera byatari. Yego. Ako ntabwo so Bibiliya. Yego. It's okay. So ikintu kimfasha nuko ntabwo ushobora kuba atari interuro yanditse exactly like that. Yego. But nuko ijambo ry'Imana rivuga aho ujya hose nzajyana nawe. Amen. Right? Yego. So I do believe in that. Amen. Rero turagushimiye cyane kubw'umwanya waduhaye. Ni by'agaciro cyane kugira kuri kamera za JephGADTV kandi nizere ko n'abakunzi ba JephGADTV ndetse na Grace's Art baraza kukwishimira nkuko bisanzwe bimeze. Nanabibutsa kukanda kuri subscribe kuri Grace's Art. Nshaka gusaba appointment ya kabiri no tuzaba tuvuganira ku bintu bijyanye na specific topic runaka. Yandagushimiye cyane. Ciao, bye. Murakoze cyane. Amen. Amen.